Ina ua e vaisma ua e sima ua fomai o Dr. Aleki Fuimono. Ile me tau na fai. O lela sa fai e iona tau tonga i le lua tau sanga. Wha lua ta oto ia se mātama i le lua tau sanga. Ta oto i lesi masina, malolo i lesi masina. Ion toi ta oto fu i le lesi masina. Au le malosi o le tangata. Te lei o le loto le atalii. O inanu loa ai e toa ia se mātama. O le olanga nei to mai titina o mātou tuputua e atau ai tono o le mātou ainga i tona i mātou nei le ainga o sunga pali mātou ola i fuai ma mātua o lontina ia maisel tele o na cousins. E o mātou anu mua mātou o ese. Maua le mātou whanua ma le mātou whale i vailele. Ia e le mwhai au na mātou tuua, mātua o loto o lua i tona i mato, i le pea nei, e mātou te lotu mai ai le pea. O aso o mai tuua i taua, e a mai ai i e nofo maona mātua o lontina i tona i mato. O lona soifua o ina, ia na amata i le o ngafsai le pea nei. Sa tali misa o le lana tofinga nei, e wha me melo i nei to mai titi. E whiulon tina e whaalata e la te o isi tu a inga le au tau, e whiwhia ataua ia e lantari misa. Na malanga ia o mai whawha, e li mawhai au tu uale, a fwoi mai ataua, e sauwa e atu o tui mai fwoi sultanga ataua, o saufo i le au tali misa. O teimi la ia, a fwoi mai taua o tau le ofio na ofu tali misa, e anu asion tina, to e suilu na ofu fo. Aina yaisa sia sa na saumalona ofu. Ai tu ua tu le lotu. O ofu atu le ofu tuaia. Yeah. I think all of you that knows Tawa's mom, yeah, ele nofo le o felo of. Na fo ai tawalu na ofu le stomititi. Ai ofu le ofu tuaia tomititi. That's him. He can give away anything to anyone that needs it. O le ulanga na o le mātama. Ese le loto foai, ese le loto alofa. Na matalo na ulanga o wina i le Peace Chapel i le o maamata. A o mawhatitai. Se ia o le tausanga tolu, le ia 3. O le tausanga wha, le ia 4. Na ave i lo Samoa Primary School. Ina ua whaavaina, ma sa avea o ia ma teita iulu po le head poi i lo latou tausanga whaiu le luafe ma le valu. Na ulu whale le polisi o Samoa i le tausanga iwa, ma whaau atuai le University o Samoa mo le tausanga whaasauni mo University. Sa avea foi o ia ma taitai i le polisi o Samoa. Just like that. O melea, e ia teime tau pisa il matou whai. Le ana e whaalala as mo ka siontina, ia e matou lua mai a mai skopa. Whamanu e ina si mātama i le skolsipi al malo, ma onga ai i le USP Fiti, i lalo le po i le Sosoani Australia, mo le whaelonga o le Bachelor of Arts in History. Ia ma whaauina ai, mai maliu nei ia taua. O lo whaia na pepa e whaila na postgraduate diploma in governance. My son hates me speaking. That's why he's trying to mess this up. O non soi fonga lue. Awa onga o ia. Atu uala na onga. Ia, nsaulea part-time i le pisinisia si ona anko sa taua mata i nawa i teimi i tō whai malo Ellen Stowers manona o le Pacific Easy Money Transfer. O isa tele ai na awa o ai taua i le olanga nga lue ma le olanga tawivi. Learn from Ellen and Nona. Ina wa iu wat mai le university. Sa whainga luenga full time mai lo Pacific Easy.
Ia atou silasila o stasi le wata il faalelinga ua faamimita foi e faimālo si ona atalii e maisau e alu e manai o lau pea ae puʻa i ata o tatou faalauloa le iai lesi ata leai o i sa tele na tilotilo ai taua le tele foʻi o le olaga galue ia na tua ia le Pacific isi no faamanueina lana application i le ofisa o le fonoauā o Samoa ma avea i o ia ma research officer tono ana po le sa Molimau ai le tamaitaʻi sui failautusi i lona olaga galue i le ofisa o le fono. E tasi le tausaga na galue i le ofisa o le fono ai toe apalai i lesi vanua i luga atu o le senior research officer ia ma ia faamanueina ai foʻi o le taimi lea o le ofisa o le fono a o i tuana i matu a ua latu nei le fono pe faia o masui o le faalapoputoga o vaa Samoa e se loo memita ua e toe nofo mai lau tama i o latou lea e take notiga le fono o le palemene that's my son. Ia na tua e ia le galuega i le ofisa o le fono o te faafetai le ofisa e faalua leina alu ese le alii lea pe ona saunoa like here they said he missed this lady so much that he had to leave his job twice. Ai toe foʻi mai a e talia ai le ofisa o le fono faafetai tele le suga i failautusi sui failautusi ia ma le ofisa ma ana uō e se misia foʻi le ofisa o lenei tomaititi lo iai la latou valevale alofa lesi ata lē tuulugai o loo faali uma ai ia o latou sa afiafiga i le atalii he loves history, Samoan history, Pacific history. Last night one of his best friends, Ari Hazelman, read out a message from Dr. Moken Tuimalelifano, one of his lectures. Thank you, Ari. Ari Hazelman, one of his best friends. Thank you, Ari, for spending the last night with EMMANUEL at home. He was very eager to learn the Samoan history. A good writer, as alluded to by his friend Ari Hazelman. As the general manager of the government entity Samoa Ports Authority, when it's time to write the annual reports, that's when I knew my son's English is much, much better than mine. He was my editor of my general manager's report. I would just bullet point my report and I said, son, please brush it up, make it look nice, put in your complex words, English words. And for the last 4 years, he's been doing that for me. So this year, this is the time that I should write my annual report, but he's gone. I was invited to speak to the MBA cohort of the USB this year, virtual. As a USB MBA graduate myself, I was invited to speak to the cohort around the Pacific. I picture how, the type of all these students around the Pacific. I thought, well, my English doesn't match those caliber. I'll have to ask my son. So I just, bullet point what I wanted to say, and I sent it through to Tawa. And he wrote up a very good speech for me. And he was so proud of me. He said, Dad, oh, you're so good. Olanta leni, fia te le la kapi, male boxing. Ai na taalo le li nei le talonga le o taekwondo.
na filifilia i le au na tauvā i le Australian National Taekwondo Tournament na whai ai Brisbane i ase te mai le luafe ma le iwa na manumalo ai le pine apa monea o le taimi o ta alo i le Taekwondo toa fita o la kama pita i anu tasi ali tournament na whai nei te mai lo lontina alu ai maoma le li lea and that was it. Fo i mai malong tina i tuna me lea, sa o lofa mai long tina e te leto i alu i ta alonga na. Ona na yeini mea na vaai e long tina i se afianga o se tasi o tamititi. I le tuna me lea, ia o ngā na ngata ai le taekwondo se o tali. Ai o la ua ma fau fau, o le pini aulo lea sa moe le olimpeka. E ana le tau fia. O le lei o taua le ana laisinga o ta alonga te peo lakapi. E whai ina loa e matala nolo e lakapi. E a mai le lei e sa o lei o na mawhauwhaunga. O maa sangi mo fo ile li i tangata ta alo e mamalama o mataua. E o fusuanga o te lei loa sen mai lisio na kasen se video. Na ma whai pelenga i lo mātou whale i tuna i matou. O te leo o te ine o maliu, ai sen mai elise o na kasenga o Tanielu i New Zealand. Pu e umale ma whai pele enga masi o tali. But he was trying to teach me 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Yeah, so that's my relationship with my son. He was like a friend. O se atalii e se le ustae o ni tamai titi a maua. Mai ai lona lai titi se yo o whailong to lua o le Molimau. O le mantou a inga i wailele e le ma whai o na tango ia le mātama i se mea po se mea fia ai e pusa aisa ai li whanoi. E o mai au o matua o whailong to lua ia ua tango fia fo i lava malos. A sau tau e wai tangata e tu lou a o le matpisi te le lopo ina o ili fe e alo o tali a matua le lei al fe. A sau le fale o le ini au whangu pia le eisa. I le tei futango iai, e vili me ia, Dad, can I have this? Yeah, son. Ino oi. Tasi a le teimi no matou ese ai masia mātama. Ia, ne utou whaafonga mai i le Molimau si on tō lua. Ia, le winga le o tātou. Pina ese ai o mamanatu, ia malana ia whiwhilinga i lon tō lua. Ia peita iani. E whai a le loto o mātama, an whai poipoi i Kiripati, ai whaafitai,